It's full steam ahead in Rebild, the best business municipality in northern Denmark. And we've got space for you and your company too. Vi er en centralt beliggende kommune. Vi har en god infrastruktur, det vil sige motorveje og andre større veje, og vi har en god erhvervsjord. Og vi er så i øvrigt også den kommune i Nordjylland, der rangerer højst på DI's rangliste, når de laver ranglister over erhvervsvenlige kommuner. Rebild Kommune er meget erhvervsvenlig og har en god tilgang til virksomhederne, er lydhør over for vores ønsker og vores behov. Business life in Rebild is rich and varied. There are small and large companies that produce high-quality food. There's a thriving retail environment and an industry that utilizes the very latest technology in both traditional businesses as well as those involved in more modern industries, such as the production of systems for renewable energy. Rebild is also a small, efficient municipality that can quickly make a decision. Det er jo forholdsvis enkelt, fordi der er en kort kommandovej til kommunen, og man får en meget hurtig feedback. Det er nemt at komme til medarbejdere, det er nemt at få sager igennem. The motorway and several other major roads provide unique and easy access not only to the cities of Aalborg and Aarhus, but also to towns such as Randers, Viborg, Hobro and Hasund. Along with intercity trains and local railways to Aalborg, the infrastructure provides good opportunities for both transporting goods as well as commuting in and out of the municipality. Der er det attraktivt at bo hernede. Det er lidt billigere end Hasseris måske, og til gengæld har vi en helt storslået natur i kommunen. All year round, your employees can use areas of natural beauty, such as the forest, Roldskov, for sport, recreation and relaxation. And more companies are also basing their businesses on local nature and tourism. For a longer period, Rebild Municipality has actively been working together with business organizations in Aalborg, a collaboration that is now being extended to the whole of North Jutland. Sådan at alle 11 kommuner og regionen får et øget samarbejde, både omkring erhverv og omkring turisme, fastholdelse af arbejdskraft og også det internationale. The proximity to Aalborg University and other educational institutions means it is easy to attract qualified staff to companies in the municipality. Universitetets betydning for Nordjylland og Nordjyllands forandring til en moderne by, det kan simpelthen ikke overvurderes. Senest har der lige været en speed dating, hvor studerende har været i Rebild Kommune for at møde nogle af de typisk små virksomheder, der nu er hernede. Et slag, et skrig, et tal 30 eller 40 til tider 50. The municipality's rich cultural life is well known all over the local area, and the Rebild Party to celebrate America's Independence Day enjoys worldwide fame. In just half an hour, you can reach Aalborg with its many attractions, including some of Denmark's greatest sporting experiences, culture and architecture in Musikkens Hus, Denmark's most famous party street, Jomfru Ane Gade, and Northern Europe's largest carnival. Many small companies join forces to use the common facilities in the Business Park North. Rebild Municipality can also offer attractive building sites for large and small businesses throughout the municipality, and the handling process is completely free. Både for private, som vil bygge et hus, men også for erhvervsvirksomheder, der ønsker at bygge ny virksomhed i kommunen, så er der ingen byggesagsgebyr, hverken i år eller fremadrettet. Det er jo ikke altid gebyrets størrelse, som måske afholder en fra at gå i gang, men det er et meget vigtigt signal, som kommunen sender til erhvervslivet, og dermed ligesom også signalerer, at man vil gerne nå udvikling. Any obstacles are small and easy to overcome, so take the plunge. Come to Rebild and become part of a great business environment, right in the heart of Denmark's most beautiful scenery.